Tumesoma neno la Mungu sehemu 3 tofauti. Ariko dutekereza kuganira ijambo rivuga ngo kumenya inshingano nyamukuru yo gukizwa kwawe n'intego yako. Lakini nimekusudia kuongea neno la Mungu la kusema kujua kuokoka kwako na jukumu za kuokoka. Kumenya inshingano nyamukuru yo gukizwa kwawe, jukumu kubwa n'intego yako na kisa na maana ya kuokoka. Amen. Amen. Asifiwe sana. Amen. Biblia twasomye yavuze ngo Yesu ahamagara abigishwa be. Biblia ambayo tumesoma imesema Yesu akawaita mitume wake ngo 12. 12. Ngo abaha ubutware. Akawapa ujasiri ngo bwo gutegeka wa kuamuru. Amen. 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 Asifiwe sana. Ahimidiwe. Kuri 19 28 ku 19 28:19 Mathayo. Arabahamagara arabwira ngo nimugende mu mahanga yose. Akawaita akawaambia nendeni umataifa kote. Amen. Amen. Inshingano nyamukuru yawe ko wakijijwe, inshingano nyamukuru yawe ni iyi. Je, mbona umeokoka? Jukumu lako kubwa ni ipi? Amen. Amen. Gukizwa, kuokoka ni uguhura na Yesu, ni kupatana na Yesu. Nicho cyitwa gukizwa. Hiyo ndiyo maana ya kuokoka. Ni uguhura na Yesu, ni kupatana na Yesu. Wewe nkawe, wewe binafsi ugahura na Yesu bitari amakuru. Wewe ubwawe ukihurira na Yesu. Wewe peke yako unapatana na Yesu. Amen. Amen. Iyo umuntu ahuye na Yesu, mtu anapopatana na Yesu azakizwa, huokoka. Ariko igihe cyose utarahura na Yesu nkawe, lakini kila wakati hujapatana na Yesu wewe, biragoye guhamya ako gakiza kawe. Ni vigumu kushuhudia wokovu wako. Kuko na makuru, kwa sababu ni habari. Na makuru kimwe nuko hoza ndi makuru akavugurura ya yandi ufite. Ni habari kama zile ambazo zinaweza badilisha zile ambazo niko nazo. Ariko umuntu wahuye na Yesu, lakini aliyepatana na Yesu azakizwa, huokoka. Amen. Amen. Asifiwe sana. Amen. Iyo utuyeho mu buzima budakijijwe, unapoishi maisha ambayo kama hujaokoka, ugahura na Yesu na upatane na Yesu, uzukizwa, huokoka, ukabundi muntu musha, na kubadilika kuwa mtu mpya. Amen. Amen. Iyo muhuye werekeye muri uru rugendo, mnapopatana ukiwa unaelekea katika safari hii, aza guhindukiza. Iyo muhuye gutya aza guhindukiza. Mkipatana huwa anakubadilisha, yarangiza akaguhindura, baadaye anakubadili, ukabundi muntu musha, na kubadilika kuwa mtu mpya. Amen. Amen. Ukabona gutangira urugendo, basi unaendelea na safari ruja mu ijuru ambayo inaelekea mbinguni. Ariko utarahura na Yesu, lakini kama hujapatana na Yesu, biragoye, ni vigumu kugira ngo umenye inshingano nyamukuru yo gukizwa kwawe, kujua jukumu za kuokoka kwako. Amen. Amen. Biblia izitubwira umugore w'umusamariyakazi. Biblia hutuambia mke Msamaria. Ibice 4 z'ubutumwa bwiza bwa Yohana 4 niho havuga iyo nkuru. Ndio tutapata habari hizo. Yamanutse agiye kuvoma amazi, aliteremuka akienda kuteka maji. Iyo ukomeje gusoma ico gice cyose, unapoendelea kusoma sura yote hiyo, ngo ageze ku gisima cha Yakobo, alipofika kwenye kisima cha Yakobo, ngo ahasanga Yesu, akampata Yesu, barahura, basi wakapatana. Yesu aramubwira ngo, Yesu akamwambia, bakura ayo mazi, nipe maji hayo. Aramubwira ngo, ese ko ndi Umusamariya ukaba Umuyuda, duhuriye kugira ngo umpeze usaba amazi? Akamwambia, mbona wewe ni Msamaria na mimi ni Myahudi? Yesu aramubwira ngo, iyaba wari umenye umuntu muhuye ukamenya n'impano y'Imana.
Yesu akamwambia, kama ungejua yule ambaye mmepatana na karama, nawe ubwawe ari kumusaba amazi y'ubugingo, na wewe ungemwomba maji ya uhai. Amen. Amen. Ukomeje gusoma iyo nkuru, ukiendelea kusoma habari, bigeza ahantu ikafika mahali Yesu amubwira ngo amazi nje ntanga amara inyota. Akamwambia, maji ninayotoa. Aramubwira ngo mpa kuri ayo mazi. Akamwambia, nipe maji hayo. Amusabye amazi, Yesu aramubwira ngo genda uzanire umugabo wawe. Alipomuomba maji, Yesu akamwambia, nenda uniletee mume wako. Aramusubiza ngo nta mugabo mfite. Akamwambia, sina mume. Yesu aramubwira ngo warufite batanu. Yesu akamwambia, ulikuwa na watano. Mbona uwa gatandatu warufite? Wa sita ambaye ulikuwa naye ngo nawe si wawe. Nawe si wako. Umugore aratangara. Mume wake aravuga ngo akastaajabu, uyu ni muntu ki uhaye umbwira ibyanje byose? Huyu ni mtu gani ambaye ananiambia mambo yangu yote? Biblia iravuga, Biblia inasema ngo abwira Yesu, akamwambia Yesu ngo sigara gato yagira mbwira abandi bantu baze barebe kuko uwo twahuye ari we Yesu, ari Kristo. Niende nikawaambie watu wakuje washuhudie kama yule. Umugore wahuye na Yesu afite abagabo batandatu. Mke aliyopatana na Yesu akiwa na, ngo ahure na Yesu, alipopatana na Yesu asubira mu mudugudu ari umuvuga butumwa, akarudi kijijini akiwa mwinjilisti. Arababwira ngo akawaambia, muze murebe, njoni muone uwo twahuye yule ambaye tumepatana. Amen. Amen. Ngo bahageze, walipofika barahamya baravuga ngo ntabwo tugikurikiye amagambo yawe, wakasema hatutafuata habari zako, twamwiboneye bali tumemshuhudia. Amen. Amen. Yahuye na Yesu, alipatana na Yesu. Amen. Izakozwe n'intumwa ibice 9 Matendo ya Mitume ku murongo wa 5 mstari wa 5 hazavuga inkuru y'umugabo witwa Sauli wahindutse Paulo. Biblia inasema habari za Sauli aliyebadilika na kuwa Paulo. Intumwa zimaze gutotezwa, mitume walipojaribiwa muri Yerusalemu, katika Yerusalemu, ziratatana, basi wakazaga. ngo zitatane, walipozaga bamwe bahungira mu bihugu bitandukanye, bamwe baje Samaria, abandi baja ahatandukanye, wakatapakaa kwenye nchi tofauti, Samaria na mahali pengine. Kuko mu batoteje intumwa Paulo nawe yarabari akiri Sauli. Paulo pia alikuwa mtume. Ndetse Biblia ivuga ko abishe Stefano nawe yarabari, yarafite imyenda. Stefano pia yeye alichangia. Amanuka agiye nawe gukomeza, ngo yakizandikwa, amanuka agiye gukomeza gutoteza, ngo ndetse agirira n'ababizeye Yesu Kristo. Akaomba barua za kwenda kuwadhulumu watu. Amanutse yerekeje Damasko, alipoelekea Damasko ahura na Yesu, akapatana na Yesu. Amen. Amen. Ahura na Yesu, akapatana na Yesu. Wahure na Yesu, alipopatana na Yesu, Biblia iravuga ngo yumvishwe. Biblia inasema akasikia sauti, basi nuru ikamwangaza kighafla. Urinde, akasema wewe ni nani? Akasikia Sauli kumwambia Sauli, Sauli, mbona wanidhulumu wewe? Arabaza ngo se urinde mwami. Akauliza, wewe ni nani mfalme wangu? Ahura na Yesu, akapatana na Yesu. Intego yari mujanye Damasko, kisa na maana ya kumpeleka Damasko irahinduka, ikabadilika. Arahindukira, akabadilika. Amen. Amen. Asifiwe sana. Ahimidiwe milele. Ese wahuye na Yesu? Je, umepatana na Yesu? Wahuye na Yesu? Umepatana na Yesu? Uhura na Yesu, upatana na Yesu, niryo tangiriro ry'urugendo ruja mu ijuru, ndio chanzo cha safari ya kuelekea. Yesu si amakuru, Yesu si habari ama. Yesu arahari. Yesu yuko. Amen. Amen. Yesu arahari. Yesu yuko. Biblia itubwira umugabo witwa Zakayo. Biblia inatuambia mzee ambaye anaitwa Zakayo yagize amasiko yo kubona Yesu, alikuwa na shauku ya kumuona Yesu. Aramanuka, akateremuka, agira imbogamizi nka zitanu, akawa na challenge kama tano. Ariko reka mvuge mu ka zitanu. Wacha niseme kama iya mbere ngo hageze, kwanza alipofika ngo asanga abantu ni benshi, akapata umati wa watu. Yamasanga abantu ni benshi, akapata watu ni wengi, kuburyo atogera kuri Yesu, kiasi ya kwamba angeweza kumfikia Yesu. Ikindi kigaragaza nacho yahuye nacho, apingamizi ingine kumbana nayo ya pili, yabaye mugufi. Yeye alikuwa mfupi. Abantu bose amababa bagasonga imbere yiwe, watu wote wakawa warefu mbele zake. Aburi kindi kintu na kimwe yokora, akakosa namna ya kufanya. Icya gatatu, yagize amasiko atamwemerera gusubira yatabonye Yesu. Alikuwa na shahuku ambayo haingemkubalia kurudi bila kumuona Yesu. Amen. Amen. Mugira amasiko yo kubona Yesu? Mugira amasiko yo kubona Yesu? Je, muna shahuku ya kumuona Yesu? Amen. Amen. Guhura na Yesu, kupatana na Yesu, niryo banze ry'urugendo rwose, ndio chanzo cha safari. Utarahura na Yesu,
bila kupatana nta na rugendo ufite. Hauna safari yoyote. Ufite urugendo ruzano gatuti kugira ngo bakubone. Una safari ya kuja hapa. Ufite urugendo rwo kwirata ngo wabonye ikintu kizima runaka. Na kujivuna umepata. Kubera kutamenya Yesu ngo uhure na Yesu. Kwa sababu ya kutokumjua Yesu. Niyo mpamvu abantu babona. Ndio maana watu huona. Yabona ifaranga. Akipata pesa. Akavuga ngo abonye Yesu. Anasema amemuona Yesu. Umuntu yabona kaunga. Mtu anapopata. Akavuga ngo yabonye Yesu. Anasema nimemuona Yesu. Umuntu yabona umwenda. Mtu anapopata. Akavuga ngo yabonye Yesu. Anasema nimemuona Yesu. Umuntu yabona umugore uhanze. Anapopata mke. Akavuga ngo yabonye Yesu. Umuntu yabona inshingano. Akavuga ngo yabonye Yesu. Anasema nimemuona Yesu. Nuko atarahura na Yesu. Ni kwa sababu hajapatana na Yesu na kumuona. Amen. Amen. Asifiwe sana. Ahimidiwe. Amen. Amen. Zakayo agira amatsiko. Akawa na shahuku. Ashaka kubona Yesu. Akataka kumuona Yesu. Amen. Amen. Ikindi kintu shaka ni cyatumye Zakayo imbogamizi yahuye nayo. Challenge ingine ambayo amepata. Asanga muri quartier niwe muntu uzwi nabi. Akapata kijijini yeye ndiye alikuwa na sifa mbaya. Yari igitanga. Alikuwa wa ajabu. Amen. Amen. Ndio. Ariko lakini izo zose ntibzigera bimwemerera kugira gusubira atabonye. Yote hayo hajamtisha yigira inama muri we. Akajishauri yo kurira igiti. Kupanda mti kugira gusa ngo abone Yesu. Ili amuone Yesu. Arurira igiti. Akapanda anja hejuru. Akaenda uko juu. Abona Yesu. Akamuona Yesu. Yesu ngageze munsi y'igiti. Yesu alipofika chini ya warararama. Basi akatizama juu. Aramubwira ngo Zakayo we. Akamwambia Zakayo. Uyu munsi. Siku ya leo. Ndarari wawe. Nitalala kwako. Ururuka ningoga. Shuka upesi. Nitakesha kwako. Zakayo aramanuka. Zakayo akashuka. Arara. Yesu aja kwa Zakayo. Yesu akaenda kwake. Naratangaye. Nimeshangaa. Zakayo, Yesu ageze kwa Zakayo. Yesu alipofika kwa Zakayo. Yesu yagira ngo yicare. Yesu alipotaka kuketi. Ivyo ntivyanditswe muri Bibiliya. Hayo hayajana. Ariko ngo akogira ngo yicare. Ngo Zakayo akabwira Yesu ngo niyo ntebe wicaye ngo si yanje. Zakayo akamwambia Yesu, hicho kiti ambacho unataka ukikalia si changu. Erega nicho kintu ufite niki nachuhayona muri hizo si changu. Nashambuye abandi. Hivi ambavyo unaviona nyumbani nimevinyang'anya watu wengine. Yari yahuye na Yesu. Alipatana na Yesu. Yahuye na Yesu. Alipatana na Yesu. Barahuma barasaka. Amen. Amen. Yigira inama kubera ko yahuye na Yesu. Akajishauri kwa sababu amepatana na Yesu. Tutere haleluya. Tushahudi. Haleluya. Haleluya. Yigira inama muri we. Akajishauri akamwambia Yesu. Abantu bose nambu. Wote ambao nimewadhulumu. Nitawarejeshea mara 4. Ndabari. Nitawalipa inshuro mara 4. Umuntu wahuye na Yesu. Yule ambaye amepatana na Yesu. Azabudasanzwe. Huwa mtu ambaye si wa kawaida. Azaguhindura. Hukubadilisha kabundi muntu na kubadilika kuwa mtu mwingine. Kabundi muntu na kubadilika kuwa mtu mwingine ambaye ni tofauti na yule wa awali. Wahuye na Yesu. Umepatana na Yesu. Changwe na amakuru gusa. Ama ni habari tu ambazo bamwe na amakuru bafite we. Wamoja ni habari ambazo wanazo. Bamwe ni Yesu w'ifilime. Wamoja ni habari za Yesu wa filamu. Ejo bundi hari umukecuru waje mu rugo. Juzi kuna shosho ambaye amekuja nyumbani. Ahagere none ushiramwe filime ya Yesu. Nikaweka filamu ya Yesu. Ngo kujya bazamukubita gutya bamukubite kabiri. Vile wanavyomchapa. Wai yamarira ngo daye we ngo kandi baramukubisa. Akalia na kusema mara tena amechapwa. Wahuye na Yesu. Umepatana na Yesu. Guhura na Yesu. Kupatana na Yesu. Nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya. Acha niimbe nimepatana na Mesiya. Guhura n'uwo Mesiya we. Kupatana na Yesu kawaida. Wahuye nawe ahinduka. Aliyepatana na Mesiya hubadilika. Muliko nijua nimetoka kwa sasa mimi. Uwo niwe tangiro ry'urugendo rwose. Huyo ndio chanzo cha safari. Wigeze uhura na Yesu? Je, umewahi kupatana na Yesu? Itandukaniro ryawe wa kera n'uyu wa none ni tofauti yako wa sasa na ule wa iyo uhuye na Yesu. Ninapopatana na Yesu. Yesu niwe mugabo ugira ibiro mu muntu. Yesu ndiyo mume ambaye azagera ku runimi ruvuga abandi. Akifika ndani mwako yule ambaye akaruremerera Yesu agira ibiro. Yesu ana kilo. Azaruremerera wagira ngo uruteru ukumva niko gutera imifuka 5 ya gisi. Wakulemea ulimi wa kusengenya watu wengine. Ndiyo. Yesu. Yesu. Yesu wa Nazareti. Yesu Mnazareti. Yesu mwana w'Imana. Yesu mwana wa Mungu. Niwe banze ry'urugendo. Yeye ndiyo chanzo cha safari.
iyo muhuye nawe mnapopatana naye aza kubwira inshingano nyamukuru y'impamvu yakwiyeretse, hukuambia kisa na maana cha kujifunza kwako. Okovu no guhura na Yesu, ni kupatana na Yesu, akakubwira inshingano nyamukuru na kukuambia jukumu kubwa y'impamvu akwiyeretse ya kujionyesha kwako. Amen. Amen. Impamvu nyamukuru yawe ni iyi. Kisa na maana chako ni gani? Yesu abwira abigishwa be, Yesu akawaambia, arababwira ngo nimugende mu mahanga yose, enendeni mataifa, muhindura abantu kuba bigishwa banje, muwafanye watu kuwa wanafunzi wangu. Muzi kintu yarababwiye? Mnajua kisa na maana? Yarababwiye ngo nimugende muhindura abantu kuba nkuko mumeze. Aliwaambia nenda mkabadili watu kuwa kama vile mlivyo. Kubera ko yarazi ukuntu yabanye n'intumwa, kwa sababu alijua vile aliishi na mitume. Yarazi traininze, aliwafunza, agendana nazo, akatembea na arazigisha, akawafunza, agezuga babwira ngo se none ko umuriro ufashwe, akafika kiwango cha kuambia dembo na moto umewaka, ndashaka kunkurikia nini ambayo ninafanya huko. Abaha inshingano nyamukuru, akawapa sababu kubwa, ni mugende, nendeni. Cha kabiri, pili, mugire, muvuge, semeni. Hizo nshingano zibiri ni jukumu ama mambo mawili aliyowapa. Ibindi byose biza bikurikira, mengine hukuja baadaye. Ni mugende, nenendeni, kugenda, kwenda. Biblia zivuga ngo ese bazakizwa gute nta batumwa? Biblia inasema wataokoka aje kandi bazotumwa gute nta bagiye? Ni bande bagiye? Wataokoka aje bila watu kuenda ama kuwaendea? Mu Efeso, mahali ambapo aravuga ngo ibasha gukora, anasema anafanya mambo ya ajabu hivyo twibwi ambayo ni zaidi ya yale ambayo tunaomba, kuko imbaraga zake, kadiri ya nguvu zake ziri, kadiri ya nguvu zake ndani mwetu zidukorera, ambazo zinafanya kazi ndani mwetu. Intego nyamukuru y'umukristo, kisa na maana ya Mkristo, no kuvuka, ni kuongea. Inshingano nyamukuru y'umuntu, jambo kubwa la wakishijwe ambaye ni ameokoka, ni kugenda, ni kuenda. Ariko intego nyamukuru y'umukristo, lakini wakishijwe ya Mkristo aliyeokoka, no kuvuka, ni kuongea. Amen. Amen. Abantu bazabagira ngo kuvuga nuku gusa mpaya. Watu ufikiria kuongea ni kuongea kama vile oya la. Yesu yabwiye abigishwa bamwe baje kumubaza, baramubaza ngo ese, mitume walimujilia Yesu na kumuuliza, abahanuzi ni benshi, mitume ni abantu abawe tuzobamenya gute? Abo kuri naba ko babaye binyoma tuzobamenya gute? Tutawatambua kivipi? Arababwira ngo muzabamenyera ku mbuto be. Akawaambia mtawatambua kwa matendo yao. Imvugo tuvuga, vile tunavyoongea, zihamwa n'ibikorwa tukora, hushuhudiwa na yale ambayo tunayafanya. Iyo muri abantu bibwira ngo kuvuga gusa ngo nuko, watu ufikiria kuongea ni hivi. Mu bintu za mbere biza bivuga kuruta ibindi byose mwisi, mambo ambayo naongea kuliko mambo mengine ulimwenguni ni bikorwa, ni matendo. Uzukora igikorwa ciza, ufanya jambo zuri, kandi kintu cyanejeje neza, numva ko ari cyo kintu tugomba gukora twese, nifurahisha. Iyo ugize icyo ukora, unapofanya jambo, umuntu wese uhagaze azagisobanura mu mvugo yiwawe, kila mmoja anatafsiri katika lugha ya kwao.